Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go bat thamai. Kabas kem bat bidor. Kijing pentip ibai day baru COVID-19 mentah kesini Andrew tarik Oktober arhaja atho kilong kumne. Kikies kibat thamai ibang iyo mentah kesini kilong aspa nyoko. Apo East Castle kidon ispa kendai pesan ar pendrio na po West Garo Hills kat kendai na Ribhoy Hipo na po West Janja Hills na West South West Garo Hills nyo East Janja Hills nrio North Garo Hills Live East Garo Hills R South West Khasi Hills Iway but West Khasi Hills Iway baru kikis kibalong aktif haduk mentah sini kilong arhajar life pa nyokuai pada kini siajar terus pa kendai ko kidan po East Khasi Hills life ar kidi armed forces paramilitary forces siajar terus pa Santu Pras kidi nekiway hadway po West Khasi Hills Kadnyo po Southwest Khasi Hills, Aspa Krapupra po Ribhoy, South gede na po ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Aspa South gede na kiway. West Janja Hills South Ho, East Janja Hills South, West Garo Hills, Hispa Handai Kulai, South Ho na ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Hispa San Kulai na kiway. South Huay na po Southwest Garo Hills, Hipo po South Garo Hills, East Garo Hills Katsan, North Garo Hills R2R. Ikis kibala recover, kibat thamai mentang sini kilong Hispa Katsan. Pada kini new way day na po East Khasi Hills, light way hapo West Garo Hills, Sun gede po North Garo Hills, South gede po Ribhoy, Live gede Southwest Garo Hills, but Iway gede po East Garo Hills. Baru kibala recover, mentah hadu mentah kasi kelum lang baru kilong, South hajar ndreus pa ndreu. Idan Iway baklat menne beri po Ribhoy, but baru baklat hadu mentah kasi kilong ndreu ko. Ibang hadas ya di balong ekbriu baro hadu arbaji mensi mentah sini gilong hilap ndrekulai hajar ndrekuai kibatas negatif gilong hilap sampan hajar arpsar but kitas kiba nilale haka santarik Oktober kilong arhajar aspa fahna Grid berung sepo kejelah kejumi hadu arbaji mensni mentah sini gilong saf hajar sanspa sanpusa keberigap jom kikis di bathamai aspa nyoko gilong gumi East Garo Hills R High Res Iway returning Iway East Janja Hills Ndreu jadi High Res East Khasi Hills Sispa Kendai Pusan Golf Links Cluster Pra Headworkers Ndreu High Res Ndreu Home Guard Complex R2 Jaya Cluster R Laban Cluster New Domoba Cluster Hatway Maulai Yorenghat Cluster Iway Maulai Mauro Cluster Hatway Maulai Mautawar Cluster New Maulai Nong Pedang Cluster Iway Maupat Cluster Iway Maupram Cluster Ndreu Nightingale Training Center Iway Nong Kese Cluster Ndreu Nong Mensong Cluster Iway Kuli Bazar Cluster R Kulu Bazar Kulu Cluster Iway Rilbong Cluster Katlai Rinja Cluster Iway Umlingka Cluster New Umpling Cluster Lai but Upper Shillong Cluster Kat New North Garo Hills Lai di High Res Ribhoy Kat Kendai Armed Forces Paramilitary Forces Iway but High Res Kat Pras Southwest Garo Hills New Armed Forces Paramilitary Forces Iway High Res Iway Mahendraganj Cluster Sun Southwest Khasi Hills Iway di High Res case
West Garo Hills Art Hundreu, Armed Forces, Paramilitary Forces Khatpra, High Risk Star, Random Sampling R, but returning R. West Jaintia Hills Co, High Risk Khandai, Screening, Bangile Screening pada Iway, but West Khasi Hills Iway, High Risk.